Hello, kumusta kaya po? At titinapinta sa Sonata Ina Kapatgan, sponsored by S. Julin of Canada. Para kadagiti na, dagiti agbalinan na ina, kan dagiti tumaktakder na ina. Sapay kuma, tamagustuhan niyo. Inakapatgang awan pulos ti kapada, naliden ti lubong si katimang parania. Uray no kasanot rigat di kagreklamo, pudno anasinaw day tanay pamateg mo. Sikat ti silaw no naputulan kam ti kuryente, sikat ATM no awan ti kwartami. Uray pa'y umutang ka, adalakit ti ited mo kada kami. Isubom lang arudan ti kanen ni yulam, taipakan mo kanyami. Inakapat kan sikati pagtaklinan, apo ko anaken manugang, nga awan pailat pagtaengan. No agbuteng kami, sikat pagpasalakanan mi. Ayat mo sana matukod pagkapuan, nasinaw nga ubo. Iti tunggal agsapa, sikati umo na abumangon. Agkararag para kada kami, uray di kapay nakamulumog. Inakapat ito'y kantaket para ken ka, bareng may ayo kaket manen agpautang ka. Inakapat kan sikati pagtaklinan, apo ko anaken manugang, nga awan pailat pagtaengan. No agbuteng kami, sikat pagpasalakanan mi. Ayat mo sana matukod pagkapuan, nasinaw nga ubog. Ayat mo sana matukod pagkapuan, nasinaw nga ubog.